Kumanterechia machaka bore bonanetie kuria kwanirwa kwa kumania na kiraba kuwa negutatirwa ni mubunge wa mwekro wa kaunti ya Meru Karambo Kailemia bakiwa ibethirite ko kaita betuma maromba kienda bombo tethwa ni OBCA ndu utiutethio barona niarani ndibakuria mubunge wengwa kwithire baliongerebo kienda bakethira bakiono tethio na kwagirithia mauturo yo. Amemba baikundi kuma machaka wa ndini ya Kibirichi bamenerete thirikari kiraba kuga kuma bakwambiri kundi gutiri utetho bonete kuma kiri thirikari muno bakiweta buraba ira proposals ciao bichinia mubunge wekoro Elizabeth Kairemia nde batone wa guchira itha na mbeca irare cia Kairemia tutaciona thirikari yetu na bene tutege kamemene katoko mande go tutara maendeleo na itwa thirikari yetu ne menya ati Kairemia jagara kenine tore agatweri kura kwenda kathuri muronge akeja kenine agatweri kura kwenda baatio mwanka nande ito kwenda gwitethia na murungu auga atethia muntu uyu akogeta atia ogwitethia baatio tuciongete twitethia tore gikundi gitu kia amani tutikone kia buriku kana buriku itorigine atia kinya proposals ici ciandikagwa na ateithithagua antu bakiona mbeca taiu kana bakiona otethio ya bou mbere kankwire antu bara bejere aja ojo tuge muthemba jwa kathuri na kinyete gere tu aja atoromba kura baina rentore na Kairemia na kuma na arua mwere itorigari wethira korerwe machaka yale are kire kundi ya bibi amani Kairemia twandikite proposals nyingi sana nukigwe kundi ya eke gekero kena ntindiri na bobo ngwani boba kuga kire ministry yiciero thi bakauga ati ntindiri yau ni bwi kwethero ikenyunyageria ni atakwethero karino ria ria mburi no ntomburi ira cionthe tona akenenganira atakinya na area to na ndigete ta kuthia miaka ewe 5 na proposals cieto ndauga etho akachetherwo ikariri ntikira ngugau kachetherwo ikariri na ara mobicina no nto tutumete nyingi na twetumaira mbeca cietu cia ikundi na no utagantu bara bakuthwania mbeca cia ikundi aja ojo nande na rende bakuromba utethio kuma kiri thirikari bonekana bagaukira nontu baithirite bagitethia bokibo wau ndenda kuga atiri njare ne kana area kinya ne nkairua na nkauga atiri baotue 2027 ya kinya tukamenya mbibu na mbisi ndio hiyo tutachagua lakini itobendete na nabo ibabu gwethora baito tagaira na njire mwe kanenge eja ito kathuri murunge na isabethi ito tuone no ntontu gwitigi inkai 2027 ito itakuraja we yo tutethie na atio tukeja kere ogwe na atio tukugie shwa kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Weru Weekend nyo kambitaga ki Mutegi.